ntabwo byari bisanzwe bivugwa ko intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine rimwe na rimwe bayirwanira muri Afurika. Ibi twabyumvise ejo bundi mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, ubwo ku itariki ya 28 y'uko kwezi inyeshyamba zimaze igihe zirwana na leta ya Mali zizwi nk'Abatuareg zavuga ko zisha abasirikari 47 ba leta ya Mali ndetse n'abacanshuro b'Abarusiya bafatanya n'ingabo za Mali bagera kuri 84. Aba ni abacanshuro bamenyekanye ku izina rya Wagner, ariko ubu bahinduye izina. Nyuma y'umunsi umwe wonyine izi nyeshyamba zivuze ibi, Andriy Yusov, umuvugizi w'ikigo cy'ubutasi cya gisirikare cya Ukraine, yatangarije radio yitwa Saspilne ko inyeshyamba zo muri Mali zahawe amakuru yose yari akenewe azemerera kugaba ibyo bitero byisha abo basirikare ba Mali ndetse n'abacanshuro b'Abarusiya. Ako kanya nibwo abantu bose bahise bamenya ko ubutasi bwa Ukraine bufasha inyeshyamba zirwanya Mali kubona amakuru atuma zishobora gukubita inshuro igisirikare cya Mali n'abafatanyabikorwa bacyo. Ibi byose babikora kugira ngo aba bacanshuro b'Abarusiya bari muri Mali bashirireyo. Twari dusanzwe tubizi ko Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner bafasha ingabo z'ibihugu bitandukanye bya Afurika mu ntambara birwana n'inyeshyamba zitandukanye, ariko ntabwo twari tuzi ko na Ukraine yinjiye muri izi ntambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. None ubu niki kigiye gukurikiraho? Ni ukubona na Ukraine yohereza abasirikare kurwana mu bihugu bya Afurika. Umutwe w'inyeshyamba z'Abatuareg wiyise Permanent Strategic Framework for Peace, Security and Development CSP wabanje kuvuga ko wisha ababarirwa muri za mirongo mu mirwano yabereye mu mujyi witwa Tinzaoutene, ni ku mupaka wo mu majyaruguru. Icyo gihe uyu mutwe w'Abatuareg banafitanye isano na Al-Qaeda watangaje ko wisha abarwanyi 50 ba Wagner, umutwe w'abarwanyi b'abacanshuro ukomoka mu Burusiya. Uyu mutwe w'inyeshyamba wavuze ko abarwanyi wabatsinze mu gico wari wateze muri ako gace. Iyi ni imibare yatangajwe mbere. Na mbere y'itangazwa ry'iyi mibare mishya y'abarwanyi ba Wagner, inyeshyamba za CSP zemeza ko zishe, byagaragaraga nkaho ari bwo bwa mbere uyu mutwe w'abacanshuro w'Abarusiya utakaje abasirikare benshi kuva wakwinjira muri iyi ntambara. Uyu mutwe uhamaze imyaka 2 ufasha ingabo za Mali kurwanya imitwe y'abarwanyi bamaze igihe bateza umutekano muke mu karere ka Sahel kuva mu 2012. Ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize, umutwe wa Wagner wasohoye itangazo. Ubundi ni ibintu uyu mutwe udakora kenshi. Muri iryo tangazo wemezaga ko watakarije cyane muri iyo ntambara. Inzego z'ubutegetsi muri Mali nazo zemeye ko zatakarije cyane muri iyo ntambara, ariko ntabwo zavuze umubare w'abayiguyemo cyangwa se byangirikiyemo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko yabwiye mugenzi we wa Mali ko Uburusiya buzakomeza gushyigikira igihugu cye butanga ubufasha bwose bushoboka mu byerekeranye n'iterambere ry'ubukungu, gutoza no guha ibikoresho ingabo za leta ya Mali n'ibindi. Ntacyo bavuze ku ntambara imaze iminsi. Ibi byose byari imbere y'uko uyu mutegetsi wo muri Ukraine avuga ko Ukraine ari yatanze amakuru y'ubutasi yafashije aba Batuareg kwica abasirikare ba Mali n'abacanshuro b'Abarusiya. Nyuma y'uko Mali imenya aya makuru, yahise ivuga ko iciye umubano na Ukraine. Umwe mu bayobozi muri Mali, Colonel Abdoulaye Maïga, yavuze ko kuba Ukraine yaragize uruhare muri iki gitero ngo ari igikorwa kibi cyane, bityo bahise baca umubano bari bafitanye nayo, nta kintu na kimwe bazongera gukorana. Bikekwa ko ari cyo gitero kiremereye kigabwe ku ngabo za Mali na Wagner, ndetse nacyo kimaze guhitana abacanshuro benshi mu myaka 2 bamaze bafatanya na Mali mu kwisubiza uduce two mu majyaruguru y'Igihugu turi mu maboko y'Abatuareg n'abarwanyi bafatanya n'aba Batuareg, by'umwihariko wo mu mutwe witwa Jama Nusrat al-Islam wal Muslim. Nyuma y'uko Mali itangaje ko iciye umubano na Ukraine, leta ya Ukraine yahise ivuga ko icyemezo cya Mali cyo guca umubano wa diplomasi nayo ngo gihutiyeho kandi kirimo kutareba kure. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine rivuga ko leta ya Mali itakoze iperereza ndetse ngo yananiwe kugaragaza ibimenyetso by'ibivugwa ko Ukraine yagize uruhare mu bitero ku basirikare ba Mali bari barimo kurwana bari kumwe n'abakora imirimo ya gisirikare kuri kontra cyangwa se abacanshuro b'Abarusiya mu majyaruguru y'icyo gihugu cya Mali. Murabyibuka mu cyumweru gishize umuvugizi w'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine yabwiye itangazamakuru byo muri Ukraine ku rwego rw'ubutasi rw'igihugu cye rurimo kugira uruhare mu guhangana rushishikaye cyane n'ibikorwa byo muri Afurika by'itsinda rya Wagner ry'abacanshuro b'Abarusiya.
Uyu muvugizi yongeyeho ko ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine bwakoze igikorwa cya gisirikare cyageze ku ntego ku Barusiya bakora ibyaha byo mu ntambara mu majyaruguru ya Mali. Abasirikare bari ku butegetsi muri Mali bafashe aya magambo nko kwemera kutaziguye kwa Ukraine ko yagize uruhare mu bitero ku basirikare ba Mali n'Abarusiya bafatanya nabo mu bya gisirikare. Ubu Ukraine yavuze ko ifite uburenganzira bwo gufata ingamba za politike na diplomasi mu gusubiza ibyo yise ibikorwa bitari ibya gicuti bya Mali. Impamvu Mali yarakaye cyane nuko mu barwanyi bayo baguye muri ibyo bitero harimo n'abakomeye, ndetse no mu barwanyi ba Wagner babiguyemo harimo abari mu rwego rwo hejuru. Nk'ubwo mu mpera z'ukwezi gushize uyu mutwe wa Wagner wavuze ko komanda wo muri uwo mutwe nyine yiciwe muri Mali. Ni nyuma y'igitero cy'abarwanyi b'inyeshyamba z'Abatuareg cyahitanye benshi mu barwanyi b'uyu mutwe ndetse n'abarwanyi ba Mali twakivugagaho. Ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri icyo gihugu cya Mali mu 2021 bwari bwiyambaje umutwe w'abacanshuro wa Wagner bushaka ko ubufasha mu kurwanya intagondwa zigendera ku mahame akaze yitirirwa idini ya Islam no kurwanya abaharanira kwigenga kwa bimwe mu bice bya Mali. Hagati aho uyu mutwe wa Wagner ubu ngubu usigaye wiyita Africa Corps. Kuwa mbere uyu mutwe nibwo wemeje ko watakarije abasirikare benshi muri Mali. Abatangaza amakuru ya gisirikare ku mbuga za internet benshi b'Abarusiya bavuze ko nibura abasirikare bagera kuri 20 biciwe mu mutego hafi y'umujyi wa Tinzaouten wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mali. Mu itangazo washyize ku rubuga rwa Telegram, uyu mutwe w'abacanshuro b'Abarusiya ntabwo wasobanuye umubare w'abarwanyi bawo bapfuye, ariko wemeje ko watakaje abantu. Aba barimo uyu mukomanda twavugaga mu kanya yitwa Sergei Shevchenko yiciwe muri iyo mirwano. Mbere iri tangazo ryari ryavuze ko abacanshuro bishe benshi mu barwanyi b'intagondwa bagendera ku mahame akaze yitirirwa Islam, ndetse abasigaye ngo bakwiriye imishwaro. Iri tangazo ryaravugaga ritari ku muyaga wa serwakira wakurikiyeho urimo umucanga mwinshi watumye abahezanguni bisuganya bongera umubare wabo ugera ku bantu 1000. Uyu mutwe wa CSPDPA twavugaga wahoze uzwi nka CSPPSD uharanira kwigenga ko gace ukoreramo wiganjemo abo mu bwoko bw'Abatuareg. Ni nawo wigamye icyo gitero birumvikana. Umuvugizi wawo yaganiriye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ati kuwa gatandatu ingabo zacu zakubise bikomeye imirongo y'abarwanyi b'umwanzi. Yavuze ko hari abo bafashe babagira imfungwa ndetse ko ibikoresho n'intwaro byinshi byangijwe cyangwa se birafatwa. Uyu mutwe w'inyeshyamba watangaje video igaragaza abagabo benshi b'abazungu bambaye imyenda ya gisirikari barambaraye ku butaka batinyagambura ni mu kibaya kirimo umucanga mwinshi. Indi video igaragaza itsinda ryiganjemo abagabo b'abirabura bipfutse ibitambaro mu maso, amaboko yabo aboheye mu mugongo. Mu myaka irenga 10 ishize leta ya Mali yatakaje igice kinini cy'amajyaruguru nyuma y'igitero cy'inyeshyamba z'Abatuareg. Izi nyeshyamba zafashe intwaro zisaba gushinga leta yigenga. Umutekano w'icyo gihugu wahise urushaho kugorana kubera ko intagondwa zigendera ku mahame akaze yitirirwa Islam nazo zinjiye muri iyi ntambara. Ubwo igisirikare cyafataga ubutegetsi mu 2020 no mu 2021 gihiritse ubwari buriho, cyavuze ko leta yari iriho yari yarananiwe gukemura izi mvururu. Itsinda rishya rya gisirikare riri ku butegetsi muri Mali ryaciye umubano wari umaze igihe kirekire iki gihugu cyari gifitanye n'Ubufaransa bwahoze bugikolonije. Ahubwo ubwo butegetsi buhitamo kunoza umubano n'Uburusiya mu rwego rwo guhosha izi mvururu. Uku niko abarwanyi b'umutwe wa Wagner boherejwe muri Mali no mu bindi bihugu bya Afurika. Gusa uyu mutwe wa Wagner urebye warashenywe ni nyuma yo kwigomeka ko wari umukuru wawo Yevgeny Prigozhin kwabaye mu mwaka ushize. Ibi byatumye muri Afrika y'Uburengerazuba uyu mutwe usimburwa na Africa Corps. N'ubundi bamwe mu barwanyi ba Wagner nibo bakirimo kurwana muri Afrika, ariko umutwe wabo ukitwa Africa Corps. Ahazaza h'uyu mutwe hari hakomeje kwibazwaho nyuma y'urupfu rwo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize rwahoze ari umuyobozi wawo Yevgeny Prigozhin wari inshuti magara ya Perezida Vladimir Putin. Yagerageje kwigomeka ku gisirikare cy'Uburusiya. Kwiyuburura kwa Wagner ikambara izina rya Africa Corps birerekana ko itsinda ririmo kongera kwiyubaka ku mabwiriza ya Perezida Putin. Mu kwezi kwa 11 mu 2023 hari umushakashatsi witwa Fahad Mirza wanditse ati itsinda rya Wagner rifite amateka y'ubugizi bwa nabi n'ibyaha by'intambara.
uyu mushakashatsi yavuze ko uyu mutwe uzakomeza gucikamo ibice kandi byanze bikunze uzagera aho uhinduka umutwe w'iterabwoba, ariko akavuga ko ibikorwa by'uyu mutwe muri Afurika bishoboka ko bizakomeza kwigenga hatitawe ku babikurikirana. Yaranditse ati nta kintu na kimwe kizwi ku izina rya Wagner Group, ahubwo ni umuyoboro mugari w'amasosiyete akorera hamwe n'abakorera mu mwijima serivisi zabo zihera ku ntambara yeruye kugera ku ntambara z'ikoranabuhanga. Yagaragaje ko Wagner ifite ubushobozi bwo kwishakira imari, ikagira uburambe mu guhimba inkuru kugira ngo igaragare nk'igira impuhwe, kandi abayigize bakaba bagizi ba nabi bakoze ibyaha banabisubiramo kenshi, bakaba badafite uburyo bwo gusubira mu ngo zabo mu mahoro. Impuguke zivuga ko icyemezo cy'Uburusiya cyo guhindurira Wagner izina ikitwa Africa Corps yigeze gukoreshwa n'ubutegetsi bw'abanazi ku mutwe w'ingabo washinzwe na Adolf Hitler mu rwego rwo guharanira no kugenzura akarere ka Afurika y'Amajyaruguru mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Ngo iki cyemezo Uburusiya bwafashe cyo guhindura uyu mutwe ngo ntabwo kizahindura ingaruka mbi ku bihugu uyu mutwe urimo gukoreramo, by'umwihariko muri Afurika. Aba bacanshuro b'Abarusiya barwanira mu bihugu birimo Mali na Repubulika ya Centrafrica, aho banacukura zahabu, diyama n'umutungo kamere w'ingenzi kugira ngo bishyure ibikorwa byabo. Bashinjwa kwica urubozo no kwibasira abasivile. Hari abatangabuhamya bavuze ko hari ubwicanyi bwakozwe mu minsi 5 bukozwe n'abacanshuro b'Abarusiya bigaruriye ikirombe cya zahabu muri Centrafrica mu mujyi witwa Koki, hari ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Urubuga rwitwa Daily Beast rwabyise amarorerwa ya mbere akomeye yakozwe n'abasirikare b'Uburusiya mu izina rishya rya Africa Corps. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya niyo isigaye igenzura iri tsinda rya Wagner kuva Prigozhin yapfa. Iyi minisiteri ifatanye n'ikigo cy'ubutasi cya gisirikare cy'Uburusiya cyitwa GRU. Mu mpera z'ukwezi kwa 8 no mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu mwaka ushize, umwe mu bajenero bayobora ubutasi bwa gisirikare bw'Uburusiya ndetse n'uwitwa Andrei Averyanov na uri mu buyobozi bw'ubutasi bw'Uburusiya basuye ibihugu byinshi bya Afurika birimo Burkina Faso, Centrafrica, Libya na Mali kugira ngo bemeze umwanya w'Uburusiya muri ibi bihugu mu gihe cy'inzibacyuho. Bamwe mu basesenguzi n'abashakashatsi mu bya politike mpuzamahanga bagaragaza ko Averyanov yashinjwaga kuyobora urwego rw'ubutasi rwa gisirikare rw'Uburusiya narwo rushinjwa ubwicanyi mu Burayi. Nanone akaba akurikirana mu buryo butaziguye ibikorwa by'Uburusiya muri Afurika. Ikinyamakuru The Wall Street Journal giherutse kwandika kiti mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uyu mugabo Averyanov ameze nk'imana y'ibikorwa byo guhungabanya abanzi b'Uburusiya, akanashingwa ibikorerwa mu mwijima ku ruhande rw'Uburusiya. Putin aragerageza kohereza ikimenyetso ku bayobozi ba guverinoma za Afurika. Kremlin yatanze itegeko ryo gufata ibirombe byinshi bya zahabu bya Centrafrica ku ngufu no kwirukana abasivile nk'uko byemejwe n'abayobozi batatu muri guverinoma n'igisirikare cya Centrafrica. Babibwiye Daily Beast ko bitabiriye inama na perezida wabo Faustin Archange Touadera n'intumwa z'Uburusiya mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize. Ngo yari inama igamije kuvuga kuri ibi bikorwa by'Uburusiya haba mu by'umutekano ndetse no gucukura amabuye y'agaciro. Umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma ya Centrafrica utarigeze avuga izina yabwiye iki kinyamakuru Daily Beast ati bagaragaje neza ko Uburusiya bwashakaga guhita butangira ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu turere two mu majyaruguru no hagati. Ati ndetse n'igihe twagaragazaga impungenge z'uko muri utwo turere hari inyeshyamba zitwaje intwaro ndetse n'uburyo ibyo bishobora guteza amakimbirane yagwamo abantu, ati ntabwo bigeze bahangayikishwa n'ibyo bikorwa. Yavuze ko Putin yasobanuye neza ko icyo Uburusiya bushyize imbere muri Afurika ari ukubanza kuhakura ubutunzi naho kuhakwirakwiza amatwara yabwo no kuhagira ijambo bikaza ku mwanya wa kabiri. Ngo guhindura Wagner igikoresho cya gisirikare cya guverinoma y'Uburusiya bisobanura iherezo ryo guhakana ko Uburusiya ibikorwa byabo bacanshuro. None ko Ukraine itangiye kugira uruhare muri izi ntambara zo muri Afurika ishaka guhangana n'Uburusiya mu buryo bweruye bakabikorera ku butaka bw'Uburusiya, ubu intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ntabwo baba bagiye kuyagurira muri Afurika? Bamaze iminsi bavuga ko ihuriro ry'ubukungu ry'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ngo ari ihuriro ryamaze kugurwa n'ibihugu by'Uburayi.
uyu muryango ngo ntabwo ugikorera abanyafurika ahubwo usigaye ukorera abanyaburayi. ari nayo mpamvu nyuma yo gufata ubutegetsi muri Mali, Niger ndetse na Burkina Faso bafashe icyemezo cyo gukura ibihugu byabo muri uyu muryango, ndetse bamaze no gushinga umuryango wabo mushya bawita l'Alliance des États du Sahel AES. Aba bakuru b'ibihugu ni abasirikari bose bahora bambaye imyambaro ya gisirikari batikoza costume z'abanyapolitike. Ni Capitaine Ibrahim Traoré wa Burkina Faso, General Abdurrahman Tiani wa Niger ndetse na Colonel Assimi Goïta wa Mali. Aba bagabo batatu bahuriye mu nama ku nshuro ya mbere mu murwa mukuru wa Niger, Niamey. Bari bagiye gushimangira ihuriro bashinze. Aba basirikari ubwo bahirikaga ubutegetsi mu bihugu byabo mu bihe bitandukanye, uyu muryango wa CEDEAO ibihugu byabo byahozemo wabahagaritse by'agateganyo, ubakuriraho ubunyamuryango nk'igihano kubera ihirikwa ry'ubutegetsi. Ndetse nko muri Niger ho byanagiye kure, kubera ko ubwo ubutegetsi bwa gisirikare bwangaho gusubizaho perezida w'umusivili Mohamed Bazoum, uyu muryango wa CEDEAO wavuze ko ushobora no kohereza ingabo zikamusubizaho ku ngufu. Abayobora CEDEAO ntabwo bari babizi, ariko icyo gihe bari barimo gusunikira iki gihugu gusezera muri uyu muryango burundu. None uyu munsi nibo barimo kukinginga ngo cyo n'ibindi bihugu bibiri ari byo Mali na Burkina Faso ngo bagaruke muri uyu muryango. Aba basirikari bafashe ubutegetsi muri Mali, Burkina Faso na Niger hagati y'umwaka wa 2020 n'2023 mu rukurikirane rwo guhirika ubutegetsi bwabayeho icyo gihe. Ibyo bihugu byose uko ari bitatu ubu ngubu biri mu ihuriro ry'ibihugu byo mu karere ka Sahel, cyangwa se Alliance des États du Sahel uko nari mbivuze mu kanya. Ibi bihugu byose bimaze igihe byibasiwe n'urugomo rw'intagondwa zigendera ku mahame akaze yiyitirira idini ya Islam. Iyi ni imwe mu mpamvu aba basirikare bavuze ko yabateye guhirika ubutegetsi bwariho mu bihugu byabo kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka nibwo ibi bihugu byose uko ari bitatu byatangaje gahunda yo kuva muri CEDEAO. Niamey ku wa gatandatu, perezida w'inzibacyuho ya gisirikare muri Niger, General Tiani, yavuze ko mu mwanya wa CEDEAO aba basirikare bashaka kubaka umuryango w'abaturage bafite ubusugire bigenga, umuryango utandukanye cyane na CEDEAO igenzurwa n'ibihugu bikomeye byo mu mahanga. Ati umuryango w'amahoro, ubufatanye, uburumbuke kandi ushingiye ku ndangagaciro zacu za Kinyafurika niyo tugiye gushinga. Perezida w'inzibacyuho ya Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, we yahise yandika ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati twese tugiye gushimangira imisingi y'ubwigenge nyakuri bwacu. Muri iyi nama Capitaine Traoré yaragize ati uyu mugabane warababaye ndetse ukomeje kubabara kubera umuriro wabampatse ibihugu. Ati abampatse ibihugu bafite ikintu kimwe gusa bishyize mu mutwe wabo, ati Afurika bayifata nk'ubwami bw'abacakara. Ubufatanye mu by'umutekano ni kimwe mu by'ingenzi byaganiriweho muri iyi nama, ariko abagize iri huriro rya AES banashakaga gushyiraho ubufatanye bwa hafi cyane mu by'ubukungu, harimo n'intego yo gushyiraho ifaranga bahuriyeho. Ibi ngibi bikaba ari ukureka gukoresha ifaranga rya CFA rishyigikiwe n'Ubufaransa rikoreshwa mu bihugu byinshi byo muri aka karere. Mu ntangiriro z'uyu mwaka abayobora ibihugu bitatu babanje gusinyana amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, aho biyemeje gutabarana igihe icyo ari cyo cyose kimwe muri ibi bihugu bitatu cyaterwa n'uwo ari we wese. Ibi bihugu byose bitatu byirukanye abasirikare b'Ubufaransa bari babirimo mu butumwa bwo kurwanya intagondwa zigendera ku mahame akaze yiyitirira Islam. Nuko bitamo gukorana n'Uburusiya ku bijyanye n'ubufasha bwa gisirikare. Iki ni icyemezo cyarakaje cyane Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi na Amerika. Kugira ubusugire busesuye no kwanga kugirwaho ijambo n'Ubufaransa bwahoze bukolonije Niger, Mali na Burkina Faso ni imwe mu mvugo z'ingenzi aba bategetsi ba gisirikare batatu bakunze gukoresha. Ibi bihugu bitatu byananze icyifuzo cya CEDEAO cy'uko byasubiza byihuse ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Capitaine Traoré yageze i Niamey yakiranwa urugwiro na General Tiani wa Niger. Amafoto yo kuri televiziyo agaragaza imbaga y'abantu bavugira hejuru bamwishimiye cyane, bazunguza amabendera ya Niger na Burkina Faso. Bamwe mu baturage babwiye abanyamakuru ko Abanyafurika uyu munsi batewe ishema cyane no kubona inama y'Abanyafurika
aho leta zafashe icyemezo cyo guhuriza hamwe imbaraga zazo mu gushyiraho ihuriro rigamije iterambere ryazo, nta banyamahanga babirimo, nta n'ibihugu bikomeye birimo, cyane cyane bimenyereye gutegeka abanyafurika. Colonel Goita wa Mali we yageze muri Niger kuwa gatandatu. Ku cyumweru i Abuja muri Nigeria hahise habera inama y'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO. Ni inama yabaye nyuma y'amasaha make, iyi ngiyi yahuje abakuru b'ibihugu batatu ibaye. Mu buryo budasanzwe iyi nama y'abakuru b'ibihugu bigize CEDEAO yatangiye ibera mu muhezo. Ibinyamakuru bitandukanye byanditse ko iyo bigenze bitya inama ikabera mu muhezo biba bivuze ko hari ingingo zikomeye kandi z'ingirakamaro abakuru b'ibihugu baba bashaka kuganiraho. Iyi ngingo y'ingirakamaro baganiriyeho ni iyi ngiyi ya Niger, Mali na Burkina Faso ndetse n'ihuriro bashinze. Amakuru avuga ko aba bakuru b'ibihugu bari bafite uburakari bwinshi cyane, barakariye bagenzi babo bayobora Mali, Niger na Burkina Faso ko kuba barasezeye muri CEDEAO ndetse bakanashinga umuryango wabo. Umwe mu bakuru b'ibihugu bigize CEDEAO utaratangajwe izina ngo yaba yaravuze ko n'ubundi bari biteguye ko Niger, Burkina Faso na Mali bazasezera muri CEDEAO. Yavuze ko ngo bari babyiteguye rwose, ari nayo mpamvu bafashe ingamba hakiri kare, kandi ngo izo ngamba bafashe zishobora kuzagira ingaruka kuri ibi bihugu bitatu. Perezida mushya wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yari yitabiriye ku nshuro ya mbere iyi nama y'abakuru b'ibihugu ya CEDEAO. Ngo yagaragaje impungenge zo gucikamo ibice k'uyu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, anasaba abakuru b'ibihugu bagenzi be gukora ibishoboka byose ngo uyu muryango wabo ureke gukomeza kubonwa nk'umuryango ukorera abanyaburayi. Uyu muryango ariko wongeye kumenyesha ibihugu bya Burkina Faso, Niger ndetse na Mali ko bahawe ikaze niba bifuza kugaruka muri CEDEAO. Gusa niba batabishaka ni uburenganzira bwabo, gusa ngo hazabaho ingaruka. Ku ruhande rwabo aba basirikare bayoboye Burkina Faso, Mali na Niger bashimye cyane amasezerano mashya bashyizeho umukono, bayagaragaza nk'intambwe ikomeye iganisha ku kwishyira hamwe kwa nyako guharanira inyungu z'abanyafurika hagati y'ibihugu bitatu. Ibi kwari ukwerekana ko bahindutse bakava mu bihugu gakondo bikora gusa ibyo bibwiwe n'abanyaburayi. General Tiani wa Niger ati tugiye gushyiraho iyi AES y'abaturage aho kuba ECOWAS ihabwa amabwiriza n'Uburayi. Benshi batekereza ko aba basirikare bateguye iyi nama umunsi umwe mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango CEDEAO, bagamije kugaragariza ibi bihugu bya CEDEAO ko nta gahunda na ntoya bafite yo kugaruka muri CEDEAO. Iyi nama kandi yabaye umunsi umwe mbere y'uko Amerika irangiza ibikorwa byayo byo kuva mu birindiro by'ingenzi muri Niger, bigashimangira uburyo abayobozi bashya ba gisirikare muri ibi bihugu bitatu bahinduye umubano mu by'umutekano hagati y'ibihugu byabo n'Uburayi na Amerika. Icyo babanje gukora bagifata ubutegetsi ni ugusaba ibihugu birimo Ubufaransa na Amerika gucyura ingabo zabyo zari zimaze imyaka mu bihugu byabo. Aba bagabo batatu babona kuba ibihugu bya Afurika bikirimo ingabo z'Ubufaransa n'iz'Abanyamerika ari ubundi buryo bw'ubukoloni. Izo ngabo z'amahanga ziri muri ibyo bihugu mu rwego rwo kubifasha mu by'umutekano, ariko kandi biri no mu rwego rwo gukaza ubuhangange bw'ibyo bihugu by'amahanga. Nk'urugero, dore uko byatangiye ngo igihugu cy'Ubufaransa kigira ingabo muri Afurika. Muri gahunda y'ubufatanye mu bya gisirikari n'ibihugu bimwe byahoze bikolonijwe n'Ubufaransa, Ubufaransa bwashoboye kugira muri Afurika ibigo bya gisirikari birimo umubare w'abasirikare bashobora gukora akazi kandi baba bategereje ko bakwitabazwa igihe icyo ari cyo cyose. Muri Niger, Burkina Faso na Mali hakimara kuba ihirikwa ry'ubutegetsi, abasirikare bahiritse ubwo butegetsi bahise bihutira gusinyana amasezerano n'Ubufaransa ngo Ubufaransa bukura ingabo zabwo muri ibyo bihugu. Ni gute mu by'ukuri Ubufaransa bwagize ibigo bya gisirikare mu bihugu bya Afurika? Mu myaka y'1960 ubwo ibihugu bya Afurika byabonaga ubwigenge, Ubufaransa bwasinyanye na bimwe muri ibyo bihugu bwakolonizaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Kuva icyo gihe abajyanama ba gisirikare b'Abafaransa boherejwe muri Afurika gukorana na za guverinoma z'ibihugu bya Afurika zari zimaze kubona ubwigenge. Ayo masezerano ya gisirikare yatanze umurongo wa gahunda y'ibikorwa bya gisirikare by'Ubufaransa byabaye muri Afurika mu gihe cya nyuma y'ubukoloni. Nyuma gato yo kubona ubwigenge,
hari abasirikare b'abafaransa bagera ku bihumbi 10 bahise boherezwa muri ibyo bihugu, harimo n'abashyizwe mu buyobozi bw'ingabo z'ibyo bihugu. Ubu Ubufaransa bufite ibigo bya gisirikare muri Djibouti, Côte d'Ivoire, Senegal, Gabon na Chad. Ibihugu bya Mali, Niger na Burkina Faso byo byarabirukanye. Nko muri Djibouti, abasirikare b'Ubufaransa bariyo kuva iki gihugu cyabona ubwigenge. Ubufaransa buhafite abasirikare bagera ku 1500. Aba ngaba nibo basirikare benshi Ubufaransa bufite muri Afurika. Bari muri Djibouti bigendanye n'amasezerano y'agateganyo yo mu kwezi kwa gatandatu mu 1977. Amasezerano mashya ya gisirikare yo yatangiye gukurikizwa kuva mu 2014. Abandi basirikare b'Abafaransa ahandi bari muri Côte d'Ivoire. Mu 2012 umubano w'amateka hagati y'Ubufaransa na Côte d'Ivoire watumye ibihugu byombi bigirana amasezerano yo mu rwego rwa gisirikare. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2015 nibwo muri Côte d'Ivoire hagiye umutwe w'abasirikare b'Ubufaransa. Nyuma y'uko ubutumwa bw'ingabo z'Ubufaransa muri Côte d'Ivoire bwiswe Operation Licorne burangiye ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 2015, ubutumwa bwari bufite abasirikare nibura 950. Abasirikare b'Ubufaransa muri icyo gihugu bahise bahitamo kuhaba hagamijwe gufasha mu gusimburana kw'abasirikare b'Ubufaransa muri ako karere. Akarere gafatwa nk'akingenzi cyane mu igenamigambi ry'Ubufaransa nk'uko bikubiye mu nyandiko y'Ubufaransa ku gisirikare n'umutekano w'igihugu yo mu mwaka wa 2013. Ubufaransa kandi bufite abasirikare muri Gabon kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 1960. Bariyo bijyanye n'amasezerano mu bya gisirikare yo mu kwezi kwa Kanama cyangwa se kwa munani muri uwo mwaka. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 9 mu 2014 abasirikare b'Ubufaransa bahawe izina rya Element Français au Gabon cyangwa se EFG baragera ku basirikare 350. Hamwe n'abari Dakar mu murwa mukuru wa Senegal, aba basirikare b'Ubufaransa bagize inkingi y'imikorere y'ubufatanye cyangwa se Pôle Opérationnel de Coopération OPC yo ku rwego rw'ako karere. Urubuga rwo kuri internet rwa Minisiteri y'Ingabo z'Ubufaransa rutangaza ko abasirikare babwo muri Gabon barimo itsinda ry'ubuyobozi, itsinda ry'abasirikare barwanira ku butaka baba Marines bari mu kigo cya gisirikare cyitwa Camp Charles de Gaulle cyo mu murwa mukuru Libreville wa Gabon, ndetse n'abo mu itsinda rirwanira mu kirere bari mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere cyangwa se base aérienne Guipidou nacyo kiri Libreville. Muri Senegal naho Ubufaransa buhafite abasirikari bagera hafi kuri 400 bazwi ku izina rya Element Français du Sénégal EFS. Bariyo kuva mu mwaka wa 2011 bari muri gahunda yo guha imyitozo abasirikare bo mu bihugu byo muri ako karere. Baba mu kigo cy'abasirikari barwanira mu kirere kizwi nka Camp Colonel Frédéric Gueye kiri Ouakam mu murwa mukuru Dakar. Abandi bari mu kigo kizwi nka Camp Contre Amiral Proté kiri mu cyambu cya gisirikare cy'i Dakar. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri Senegal bafite igice bakoreramo cy'indege zabo z'ubwikorezi kiri mu kibuga mpuzamahanga cy'indege cya gisirikare cy'i Dakar cyitiriwe Léopold Sédar Senghor. Uyu nguyu yabaye umwanditsi akaba na perezida wa mbere wa Senegal. Aba basirikare b'Ubufaransa muri Senegal banafite station y'itumanaho rya gisirikare ryo ku rwego rwo hejuru iri mu karere ka Rufisque i Dakar. Abasirikare b'Ubufaransa kandi bari muri Chad bazwi nka Element Français au Chad EFT baragera hafi ku 1000. Bafite inshingano yo kurinda inyungu z'Ubufaransa n'Abafaransa baba muri icyo gihugu. Banaha ingabo za Chad ubufasha bw'imikorere n'ibikoresho hamwe n'amakuru y'ubutasi bijyanye n'amasezerano y'ubufatanye bafitanye. Mu mwaka wa 2013 abasirikare b'Ubufaransa bari mu butumwa muri Chad bwiswe Operation Épervier. Bageraga hafi kuri 950 bari mu bigo bibiri: ikigo cy'abasirikare barwanira mu kirere base aérienne 172, ikigo cyo mu murwa mukuru N'Djamena, no mu kigo bise base Capitaine Crossi cyo mu mujyi wa Abéché ni mu burasirazuba bwa Chad. Ifaya Largo mu majyaruguru ya Chad naho hari umutwe wa gisirikare w'Ubufaransa ugizwe n'abasirikare bagera hafi kuri 500. Mu 2014 ubutumwa buzwi nka Operation Barkhane bwasimbuye ku mugaragaro ibikorwa bya gisirikare bya Operation Épervier na Operation Serval, bugamije gushyigikira abafatanyabikorwa b'Ubufaransa bo mu karere ka Sahel.
mu kurwanya intagondwa zigendera ku mahame akaze yiyitirira idini ya isilamu. mbere y'uko Niger ifata icyemezo cyo kwirukana abasirikare b'Ubufaransa, Ubufaransa bwari buhafite abasirikare bari hagati y'1300 n'1500 muri Niger. Bari bahafite n'indege z'intambara hamwe n'indege nto z'intambara zitagira abapilote zizwi nka drone. Aba bose Niger yarabirukanye ni nyuma y'aho abasirikare bayobowe na General Abdurrahman Tiani bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum. Hari mu kwezi kwa karindwi mu 2023. Kuva icyo gihe ibihugu bya Burkina Faso, Mali ndetse na Niger bigaragaza ko kuba ibi bihugu bya Afurika bigifite ingabo z'Abafaransa ndetse n'iz'Abanyamerika mu bihugu byabo, ibi ngo ni ukubura ubwigenge. Kubera ko ngo ibi bihugu bigendera ku mabwiriza aturutse Washington cyangwa Paris. Niyo mpamvu bafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'inzira iyo ari yo yose yatuma bongera kugira abasirikare b'Abafaransa n'Abanyamerika mu bihugu byabo, cyangwa se kugira andi mabwiriza aturutse Washington cyangwa Paris bahabwa. Gusa nabo bakorana n'Uburusiya, ndetse ingabo z'Uburusiya ziri mu bihugu byabo. Ninde mu by'ukuri wigenga muri Afurika? Tubashimiye ko mwadukurikiye.